Pemirsa, penglimakan kasus COVID-19 ring Bali ngagengang kantos Rahina Waraspatine Dibi, kauningin pabawahan kasus kantos 570 pitu diri, dadosnya ne kumulatif sane katampanin Bali, kantos langkungan seketali kasus sane ngawinang penyagayang para sarana bed ring ruang isolasi rumah sakit patut kadab-dabin becik. Direktur Utama RSUP Sanglah Dr. Iwayan Sudana Mkes Mausang, kuentenan penyiagayan sarana bed ring RSUP Sanglah sampun dahat ageng. Bed okupansi rate bor ring ICU sampun kantos 76,4%. Raris bor non ICU sampun kaanggen kantos ulung dasa 6,7% utawi tambis sia dasa persen. Nampenin kahanan bor ngelangkungin 17% inucap janten muatang oksigen O2 saya nincap nanging kauningin pasokan oksigen kantun aman. Ring tengahing saya nincap nyani kasus COVID-19 pai ketandani mempengabdi majeng krame stata negepin protokol kesehatan saheng laksananya yang samian pewarah pemerintah. Krame sane durung polih vaksin kauduhang digelis rauh ke genah vaksin mangde target pemerintah sajeroning manggihin kekebalan kelompok sida kekeniang. Asapunika taler ngenenin indik penampian kasus sering Bali, Kepala Dinas Kesehatan Bali Dr. Ketut Suarjaya Mausang, pai ketandani maut sahe ngerakse kuentenan genah isolasi utamanya serana tempat tidur. Saking rumah sakit taler sampun sumeken, pet prade kepanggih panincapan kasus janten tempat tidur non COVID-19, pacang kauah anggen ngwantu penampen COVID-19. Pinikidik 30% kuentenan tempat tidur patut kasiagayang sajroning nampenin COVID-19. Regita Miwariase, Bali TV.